Uyabona nje wemsisi, mina nje njengeshili sakho, mina ngiyobe emngcwabeni wakho uma kuthi uyashona, mina engiyobe ngikhontrola umbhobho. Khona amaganya akhulunywa uManqele izolo engifonela. Heyi, bona mfethu ngize ngifuna inyembezi. Wathi uManqele kimi, mawelewele, inhle lento engibona izokwenzeka kuwe. Into engabe kade leyo kumele ngabe kade yenzeka. Wena uyindlovukazi yethu la komaskandi. Siyakwazi ngisho iqiniso lakho siyalazi. Usimele. Wathi sekuyisikhathi sokuba ke siyoba ngimbhobho ngawe phathini uphila. Hayi indaba zomngcwabo. Sekuba ngumbhobho lapho usushonile sesizokhuluma izinto ezinhle ngawe welile wayethi sihleka sifaka amavi enakho la. Wathi ake nohleke phathini yakho ke manje uphila izinto isibone into enhle yenzeka kuwe uphila. Ilento engiyoyenza mhla usushonile wena. Umuntu ofuna ukuba ngumbhobho ngawe akawubange manje usaphila. Indaba zokuba ngimbhobho umuntu esengasekho umbhedo lento benqela uqinisile. Siyafakaza ngami hawu mawerewere ngeke ukuthi wakwafika ekhaya mawerewere ngiyamkhumbula. Hey akuyeke ukukhulunywa lapha ephathini yami benisile uManqele ngilalele ngibona abantu abangithatha ngempela ukuthi hayibo naba abangani bami bangampela. Ayikhali indaba zojobo sofaka amasuzu bempintshela amaphela sebese lapha ephathini elokhuze nemngcwabeni wami ezonginyanyisa kungasekho angiboni lutho sengidule phela manje. Maye wathi nomndeni wakho kujabula ubona ukuthi kanti wena uhamba kanganje uphilele naba bantu. Yabona Manqele ukhulumile izolo msisi. Ngizwe ngifunda zinyimba sithi mina sakhuluma isitha. Ngathi yabona amagama akhulunywa uManqele lapha yaze yangiqalisa yezwa ayisole ukuthi yabona konke ngawusho uManqele okubi ngathi ngiyazilwezulu mfethu hlambulula sekuyisikhathi lesi.